بندی ندارند و به هر راه و واسطه غالب تندر میبرایند مسئله داغ روز شمرده شد. ما با روبران این شرکت گفتگو کردیم و اونا گفتن که برای بردن کارهای سال مستقبلی مبلغ جدا نشده است. این مبلغ از حساب اگنتی بهداشت زمین و آبیاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان جدا میشد، ولی دول به همون شرکت مبلغ ارسال نکردن و بنابراین این کارو به تأخیر گذاشته شد. میباید جمعیت دارای مسئولش محدود دیداره که سال قبل در تندر برای ادامه دادن کارهای سویلبندی غالب دانسته شده است، کارهای سویل مستحکم کننده در این سربند محافظت کننده هر چه تیزتر انجام میبخشید و با بهانه‌های پیش پرداخت نشدن مبلغ طبق شرطنامه دو جانبه از جانب اگنتی به تأخیر افتاده است. در این دوره کارم کمتر مشکل است، لیکن برای محافظت کردن اکنون قریب 100 متر باید ما مستحکم کنیم و فوراً باید 100 متر مستحکم کنیم که با این زمین را شسته نبرند. درصد محافظتی 25 متر زیر خطر قرار داشته در صورت انجام ندادن کارهای سویلبندی از جانب اگنتی دریای 5 میتواند به خرابکاری و بردن همسده که طول سالهای اخیر با خرج قریب 4 میلیون سومانی بنیاد شده است از دست داده شود. در این موضع نیز 12 کیلومتر سد محافظتی کهنه سالهای 70 عصر گذشته نیز به میراث آمده است که در پیشگیری دریای 5 مساعدت نموده ایستاده است. از این کار رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان یادگار فیض و آگاه شده. فورا نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت برابریت شعبه بهداشت زمین و آبیاری را به ناحیه روشن سفربر نمود. ضمن بازدید و شناسایی از این موضوع دستور رهبریت ولایت برای انجام بخشیدن کارهای پیشگیری کننده عین مداوم میباشد. علاج واقعه را بزرگان پیش از وقوع گفتند. محض همین خرابکاری‌های دریای پرتغیان 5 که هر لحظه پیامدهای ناخوش خود را میتواند برای مردم همشفت دریا ایجاد نماید، فورا سفربر کردن تکنیک و مکانیزم‌های سویلبندی به منفعت کار دانسته شد. نیمه دوم روز 10 ایون از جانب شعبه بهداشت زمین و آبیاری در ولایت مختار کوهستان بدخشان 5 تکنیکای پراقتدار سویلبندی را به ناحیه روشن روانه نموده ساعت رس و 5 با کشاندن سنگ و شغل و پیشگیری کردن خطر رخنه‌سازی سد محافظتی شروع به کار نمودند. برای انجام این کار 2 تن سوزشواری دیزلی از جانب شعبه بهداشت زمین ولایت اختصاص داده شده. علاوه از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه روشن باز نقلات کلان حجم تمغه دولان نیز برای صورت صفت بخشیدن کارها جلب کرده شد. مورد قید است که از درآمدگاه ناحیه لبلب دریای 5 تا دهه ومد ناحیه روشن ولایت مختار کوهستان بدخشان زمین‌های کشاورزی موجود است که در صورت بی‌پروایی ظاهر کردن مزرعه‌های برزگران زیر خطر قرار می‌گیرد. بارشات زیاد برف فصل 10 سال جاری و گرم شدن آب و هوا همروزه زیاد شدن آب دریاهای حدود ولایت نیز باعث نگرانی است. از این لحاظ بلندشوی آبهای زیرزمینی در حدود ناحیه باعث زیر آب ماندن کشتی‌های دهقانان نیز به مشاهده می‌رسد. با دستگیری حکومت کشور در مرکز ولایت شهر خوروغ ساختمان بینای بلند آشیانه مقامات شهر خوروغ سال 2019 آغاز گردیده. مبلغ ساختمان مؤسسه دولتی دیرکسیای ساختمان انشاءات حکومتی دستگاه اجرای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به حساب رفته. اجرای کارهای ساختمانی به عهده جمعیت دارای مسئولیتش محدود جاوید گذاشته شد. بینای مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر خوروغ از 7 آشیانه و تخانه عبارت خواهد بود. در این بنا در مجموع 150 اتاق برای 300 نفر کارمندان، همچنان تالار مجلس برای 400 نفر و تالارهای خرد جا داده خواهند شد. بینای مقامات با اینفراساختور جوابگو به طلبات موثر به استفاده کارمندان مقامات داده خواهد شد. از روی اطلاع مهندس ساختمان فروخ عبدالرحمنов، کارهای ساختمانی در آشیانه پنجم با مرام ادامه یافته. ساختمانچیان شهر و نواحی ولایت مختار کوهستان بدخشان با کارهای ساختمانی مشغول هستند. ساختمانچیان در آشیانه پنجم قرار دارند و کارهای بتونریزی و آرماتور بافی رفته ایستادند. کارگران با مواد خوراکه با
تامین هستند، با سر و لباس ساختمانی تامین هستند. انا ای سر وقت معاششان را میگیرند. مسائل ساختمان سر وقت دسترس می شود، از آن جمله سمنت، آرماتور، تکنیک ساختمانی با سرعت کار کرده هستند، با مواد سوزشواری همه وقت تامین هستند، شبانه روزی کار کرده هستند. бинои мақомот инчунин бо тамоми инфрасохтор аз қабили хатти таъмини гармӣ дар фасли зимистон, мошинсарой, зеристгоҳҳои барқӣ таъмин мегардад. бо анҷоми корҳои ободонӣ гирду атроф, бунёди фаввораҳо, гулгаштҳо, ин мавзеъ ба яке аз нуқтаҳои дилрабои шаҳр мубаддал мегардад. таъмини саривақтии сохтмон бо масъуле ташкили кор мутобиқи талаботи замон имконият мебошад, то бинокорон ба ҳадафҳои созанда дар муҳлати муайян гардида комёб гарданд. мавзеи дашти боло бо шарофати соҳибдавлатии ҷумҳурии тоҷикистон ба яке аз маҳаллаҳои ободтарину зеботарини шаҳри хорух мубаддал мегардад. дар ин ҷо донишгоҳи осиёи марказӣ бунёд гардида бо тамоми инфраструктураш табиати ин ҷоро орзуҳо доштанд ки дар маҳалла майдончаи варзишӣ сохта шавад. бо дастгирии раис шаҳри хорух ва мақомоти маҳаллии ҳукумати давлатии шаҳру вилоят ҳозирин вақт дар маҳаллаи дашти боло сохтмони майдончаи варзишии замонавӣ از طرف ҷДММ امیر-ҳамза ساخته شده است و ما نیت داریم که در جشن 30 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان این میدانچه ورزشی رو به استفاده داده می‌کنیم. корҳои бунёдӣ дар майдончаи варзишии 11-уми моҳи равон оғоз гардида, маблағгузори он дирексияи сохтмони иншооти ҳукуматии назди дастгоҳи президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳисоб меравад. корҳои бунёдӣ аз ҷониби сохтмончиёни ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди амир-ҳамза бо ҷалби 2 ҳадад техника идома ёфта, айни ҳол корҳои тахту ҳамворкунӣ ва омода намудани масоҳати ғамин зери бунёди майдончаи варзишӣ дар ҷараён аст. 12 нафар бинокорон ба кор ҷалб гардида, бо зиёд шудани ҳаҷми кор шумораи сохтмончӣ низ афзоиш хоҳад ёфт. аз рӯи гуфтаи сармуҳандиси ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди амир-ҳамза ясор имомқулов, масъулии сохтмонӣ аз пойтахти мамлакат шаҳри душанбе дастрас мегардад. бо бунёди иншоот дар майдонча баргузории мусобиқа аз намудҳои варзишии футболи хурд, волейбол ва баскетбол имконпазир мегардад. дар баробари ин шароити гузарондани дарсҳои тарбияи ҷисмонӣ барои толибилмони муассисаи таълимии мавзеи дашти боло комилан беҳбудӣ меёбад. сохтмони иншоот тӯҳфаи арзандаи хоҳад буд аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокими давлатии шаҳри хорух барои 180 хоҷагии маҳал бо фарогирии зиёда аз 1300 нафар бошандагон дар арафаи таҷлили ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон. کاری اجلاسی معاون رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان و رئیس ناحیه راشقلعه از انشاءات ساخته شونده مرکز ناحیه دیدن نمودند. لازم به یادآوری است که ساختمان بنای ناظرات انداز ناحیه از ماه اپریل سال گذشته آغاز شده، عین حال زیاده از 30 نفر کارگر به بنیادکاری مشغول می باشند. کارهای بنیادی را جمعیتی دارای مسئولیتش محدود ارزویت به خود داشته برای انشاءات زیاده از 2.5 میلیون سومانی مبلغ اختصاص داده شده است. موافق نقشه بنا از 2 آشیانه و تخخانه عبارت بوده، عین حال ساختمانچیان به کارهای ساختمانی داخلی بنا مشغول می باشند. از روی گفته مهندس ساختمان کارهای بنیادی 80% به انجام رسیده. نیت است که تا جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان این انشاءات مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. در ردیف این بازدید کاری از کارخانه واحد دولتی گلدسته صورت گرفته. قید شد که این کارخانه با مقصد تیار نمودن لباس برای کارمندان ساحه‌های طب و معارف ناحیه بنیاد گردیده. عین حال حدود 40 نفر بانوان به اجرای فرمایش‌های گوناگون جلب گردیدند. اما به جهت محدودیت نیروی برق در فصل زمستان کارخانه مذکور فعالیتش را پررو برا گذاشته نتوانسته. تنها از آغاز روزهای نخستین بهاری و دریافت متاعهای گوناگون این کارخانه فعالیتش را دوباره از سر گرفته. امروز با نیروی پررو فعالیت دارد. گفتنی است در قلمرو ناحیه راشقلعه به افتخار جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی بنیاد یک قطار انشاءات دیگر تعیینات اجتماعی نیز با سرعت ادامه دارد.
дар дораи таҷлили ҷашни сеюмин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон раванди корҳои ободонӣ дар ноҳияи Ванҷ вусъати тозаро ба худ пайдо намудааст. ҷиҳати шиносоӣ аз раванди корҳои сохтмонӣ дар бинои сеошунаи кӯдакистони замонавӣ барои 200 ҷой дар маркази ноҳия муовини раиси вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон Имадшохзода Анвар Имадшоҳ дида намуд. иттилоъ дода шуд ки имрӯзҳо корҳои сохтмонӣ пурра дар кӯдакистони муосир ба итмом расида, танҳо корҳои андовагарии дохили бино боқӣ мондааст. айни ҳол корҳои сохтмонӣ дар биноҳои ёрирасони кӯдакистон идома дошта, иншоот низ бо сифати баланд аз ҷониби сохтмончиёни ҷамъияти дорои масъудаш маҳдуди ҷовид ба анҷом хоҳад расид. муовини раиси вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон сохтмончиёнро ба сифати корҳои созандагӣ ҳидоят карда ба масъулини мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Ванҷ ҷиҳати тезонидари корҳои сохтмонӣ маслиҳат доданд. айни ҳол дар маркази хизматрасонӣ ва боғчаи бачагона барои 200 нафар корҳои сохтмонӣ бо сурат идома дошта, айни ҳол корҳои ҳамворкунӣ василкунӣ бо сурат идома доранд. гурӯҳи кории мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоят ба оғози сохтмони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 3 деҳаи бунаи ҷамоати деҳоти ҷовидон ки бо маблағгузории дирексияи сохтмони иншооти ҳукуматии дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии тоҷикистон бунёд мешавад, аз маҳалли сохтмон дида намуданд. зеро хонандагони ин ҷамоат бунёд шудани чунин мактаби замонавиро солҳо боз интизорӣ мекашиданд ки бо ғамхории давлату ҳукумати мамлакат бунёди муассисаи дуошиёнаи замонавӣ дорои 16 симхонаи барҳаво ва муҷаҳҳаз бо симхонаҳои фанӣ аз таҳкурсӣ оғоз гардид. бунёди муассиса ба зиммаи меъморони ҷамъияти дорои масъудаш маҳдуди Амирҳамза вогузор гардида, дар муҳлати муайян иншооти соҳаи маорифро бо риояи талаботи замон ба анҷом хоҳад расонид. имадшохзода Анвар Имадшоҳ зимни шиносоӣ баробарияти ноҳияи Ванҷ ҷиҳати анҷоми босифати корҳои бунёдӣ ва пайваста гузарондани назорат аз корҳои сохтмонӣ дастур доданд. гуфта шуд ки муассисаи замонавӣ бо ғамхории асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои фарзандони деҳаи бунаи ҷамоати деҳоти ҷовидон дар фурсати кӯтоҳ қомат хоҳад афрохт. дар ин ҷо гурӯҳи корӣ аз сохтмони бунгоҳи тиббӣ низ огаҳӣ пайдо кард. барои сохтмони бунгоҳ 662 000 сомонӣ маблағгузорӣ шуда шикасти рехти иншоот ба зиммаи сохтмончиёни ҷамъияти дорои масъудаш маҳдуди бдм вогузор аст. аз раванди созандагӣ бармеояд ки бунгоҳ низ чун тӯҳфаи арзишманд дар рӯзҳои ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди баҳрабардорӣ қарор бигирад. бинои сохташаванда дорои 5 ҳуҷраи корӣ бо беҳтарин таҷҳизоту лавозимоти тиббӣ муҷаҳҳаз гардонида хоҳад шуд. ҳамчунин меҳмонон аз иншооти сохташавандаи ҷамоати деҳоти Техарву Рованди ноҳияи Ванҷ низ дидан ба амал оварданд. аз тарафи соҳибкори созанда инфраструктураи деҳкадаҳо сол ба сол ободу назарабо гардида истодааст ки ин меваи шаҳрбори сулҳусобот дар Тоҷикистон аст. дар деҳаи Чихоқ бошад бо ташаббуси соҳибкор Баҳовуддин Асоев майдончаи варзишии сохтмонаш дар арафаи анҷомёбист ки муовини раиси вилоят миннатдории роҳбарияти мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшонро ба соҳибкорони созандаи ин диёр баён кард. иттилоъ дода шуд ки 95% корҳои сохтмонӣ дар иншоот ба анҷом расида, танҳо корҳои ороишӣ боқӣ мондааст ки дар остонаи ҷашни интизор мавриди истифода қарор хоҳад гирифт. майдонча бо 25 метр дарозӣ ва 15 метр паҳноӣ барои ҷалби ҷавонон ба варзиш ва ташаккули тарзи ҳаёти солим басо қулай аст. ташаббуси соҳибкорон мана ҷавқалб Маҳмадилло мамина соли гузашта ба истифода дода шуд. мағозаи тиҷоратӣ ҳозир дар то ҷашни 30-солагии истиқлолият насиб кина мана Кунҷумов Маҳмадҷон маркази хизматрасонӣ сохта истааст. ана то ҷашни 30-солагира ҳамун мағозаам ба истифода дода мешавад. аз ҷониби соҳибкорони ин деҳа муассисаи таълимӣ бунёд шуда дар ихтиёри фарзандони ин рӯсто қарор дорад. дар шафати майдончаи варзишӣ аз ҷониби соҳибкор маркази савдо ва хизматрасонӣ дар рӯзҳои ҷашн ба истифода дода мешавад. дар маркази савдо коргоҳи дузандагӣ, ҳамомхона ва сартарошхона ҷой дода шуда 12 ҷои нави корӣ муҳайё шудааст. корҳои ободонии созандагӣ дар ҷамоатҳои деҳоти ноҳияи Ванҷи вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон дар партави сиёсати созандаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар дораи эълон шудани солҳои 2019-2021 ҳамчун солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ободу зебо гардида истодааст. то ба имрӯз дар корҳои сохтмонӣ маркази савдо ва хизматрасонии деҳаи Чихоқ 450 000 сомонӣ аз худ карда шуда корҳои ороишӣ идома дорад. ба ин монанд аз ҷониби соҳибкор дар деҳаи Вишхарваки ҷамоати деҳоти Рованд бунёди майдончаи варзишӣ барои ҷавонон идома дошта, корҳои сохтмонӣ бо суръат пеш меравад. муовини раиси вилоят аз раванди корҳои ободонӣ дар майдончаи варзишии ҷамоати деҳоти Рованд изҳори қаноатмандӣ карда масъулонро бобати ҳар чӣ тезтар анҷом додани боқимонда корҳои сохтмонӣ дар иншооти ҷашнӣ маслиҳат доданд. зеро майдончаи соҳибкор дар рӯзҳои ҷашнӣ барои мардуми тоҷик муқаддас 30 солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди баҳра
бардорӣ қарор мегирад. طبق سپارش و دستور سرور دولت پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان در رشد دهات و سهمگذاری صاحبکاران محلی دوردستترین جماعت دهات روان دهه وشکروک از جانب صاحبکار وطنی محبت و مفرح من میدانهای ورزشی با همه تجدید ساخته به استفاده شود. ما اقدام گرفتیم که این ساختمان رو تا جشن 30 سالگی بزرگی ملت یعنی 30 سالگی استقلالیت به انجام رسانیده و به ساکنان جماعت دهات روان فیفه نماییم. майдонча бо харҷи 80000 сомонӣ бо дарози 40 метр ва 25 метр паҳнои дари худро барои наврасону ҷавонони ҷамоат боз менамояд. дар дораи ҳадафи чоруми ҳукумати мамлакат саноаткунони босурати мамлакат соҳибкор давлат мирзоев дар деҳаи ғомас бунёди коргоҳи хурди истеҳсоли собуни помиро ташкил намуда 4 нафар аз ҳамдеҳагонро бо кор таъмин намудааст. дар як шабонрӯз аз 800 то 1000 дона собун тавлид мегардад ки дар як моҳ 10000 донаро дар бар мегирад. давлат мирзоев дар ин деҳа маркази савдо ва хизматрасониро бунёд карда фурӯши дилхоҳ молу маҳсулоти хӯроквориро дар маҳалли зист бо нархи дастрас ташкил намудааст. гурӯҳи кори таҳти роҳбарии муовини раиси вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон аз раванди корҳои сохтмонӣ дар муассисаи таълимӣ дар дашти Язглом аз маҳалли сохтмон дидан кард. муассисаи таҳсилоти ибтидоӣ барои 98 ҷой дар деҳаи дашти Язгломи ҷамоати Язглом сохтмонро чанде қабл аз таҳкурсӣ оғоз гардид. шикаст рехти иншоди соҳаи маориф ба зиммаи сохтмончони ҷамъияти дорои маҳсулаш маҳдуди Шодмон вогузор шудааст ки аллакай корҳои оҳану бетонхобониро дар таҳкурсӣ иморат ба анҷом расонида корҳои хиштчиниро дар синфхонаҳо рӯзҳои наздик идома мебахшад. муассисаи таҳсилоти ибтидоӣ бо маблағгузории ҳукумати вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон аз ҷониби шӯъбаи сохтмони асосии вилоят сохта гарида 6 синфхонаи барҳаворо дар пай дорад. тибқи лоиҳа барои сохтмони ин даргоҳи чароғи илму маърифат 1 миллиону 275 ҳазор сомонӣ ихтисос дода шудааст. дар корҳои сохтмонӣ 10 нафар бинокор ҷалб шуда мақсад доранд ки муассисаи таҳсилоти ибтидоиро дар рӯзи ҷашни соҳиби истиқлоли кишвар 30 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон маорди баҳрабардорӣ қарор диҳанд. чунин раванди созандагӣ дар ҳама рӯстоҳои ноҳияи Ванҷи вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ба истиқболи ҷашни умумиллии кишвар 30 баҳори пурфайзу бобарори меҳан истиқлолияти давлатӣ бо суръати сифати баланд идома доранд. ба хотири дар сатҳи баланд истиқбол гирифтани ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар қаламрафи вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳашарҳои дастаҷамона ва корҳои бунёдӣ ҷараён дорад. бо ташаббуси мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Хорух ҳар ҳафта рӯзҳои шанбе ҳашарҳои дастаҷамона баргузор мегарданд. ҳашари навбатӣ бо иштироки кормандони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Хорух, хоҷагии манзилию коммуналии шаҳри Хорух баргузор гардид. кормандони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Хорух дар ин чорабинӣ саҳми арзишманди худро баҳри боз ҳам зебою назарабон намудани маркази маъмурии вилоят шаҳри Хорух гузоштанд. имрӯзҳо дар ҳудуди шаҳри Хорух голдонҳои нав қад-қади роҳи мошингар ва маҳаллаҳо бунёд гардида симои мавзеъро назарабон менамоянд. аз ҷониби ширкати Тисел дар хиёбони Шириншоҳ Шоҳтемур назди маркази саломатии шаҳр дар ҳамдастӣ бо мақомоти шаҳри Хорух гулгашти нав бунёд мегардад ки ба корҳои сохтмонӣ оғоз бахшида шуд. раиси шаҳри Хорух Мирзонабод Алишер Худобердӣ ва намояндагони ширкати Тисел аз ин макон дида намуда иттилоъ дода шуд ин мавзеъ ба як макони истироҳативу фароғатӣ барои сокинони шаҳр мубаддал мегардад. бо ибтикори шабакаи Тисел алоқаи интернетӣ вайфай манзури бошандагон хоҳад карда шуд. инчунин қай гардид ки майдони Исмоили Сомонӣ пурра сафолакпӯш гардида ба як макони тамошобоб табдил дода мешавад. корҳои ободониву созандагӣ минбаъд низ баҳри ободу зебо намудани шаҳри Хорух то ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҷалби ҳарчи бештари кормандони касбу кори гуногун ва маскунони маркази вилоят сурат хоҳад гирифт.